بابەتی me ئەڤروکا دل سەر وان گرژی و ئالۆزیا بیتن ئەوێن کو ناوبەینە حکوومەتە هەرێما کوردستانی و ناوبەینە حکوومەتە عێراقا فیدرالدا چێبووی ئەگەر چنە چاوە ئەف گرژی و ئالۆزیە چێت بن ڕۆلێ پەرلەمانتارێن کورد ڕۆلێ وەزیرێن کورد ئەلبەغدا بۆیەکێک و گرژی و ئالۆزی هەند مازن نەبن حەجمێ خۆ و ئێزیدەتر وەرنەگرن هەمان دەمدامێ بەحسێ لایەنی سەیەکەین ناوبەینە ڤا گرژی و ئالۆزیادا و ڕێگە چارە ئەگەڕین بۆیەکێک و ئەف گرژی و ئالۆزیە چاوە دێ چارە سەر بن مامۆستای بەڕێز دەست بێکێت و گەلە گەلە بخێڕاتی سەرسەرە سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێفارەبادی سپاس بووە ڕێز و سڵاو بۆ بینەرین ماین هێژە زۆر سپاس بجەنابێتە مامۆستا دەستپێکە ساڵە 2003 وەم بژین پشتینگی و 2005 ئێکەم قۆناغا پەرلەمانی هاتە دەستپێکردن و کورد بشکدار بنت حکوومەتە عێراقا فیدرالدا جنابێتە چاوە بینید ئەرێ گرژی و ئالۆزی لوی سەردەمی پەیدا بووینە چونکە کورد بشکداری حکوومەتە عێراقی بوون یانژیان بێژین پشتی هینگی 2013 و گەلک بۆ چون بووە چەندی چن بێژن 2012 حتا 13 و حتا وی وەختی گرژی و ئالۆزی پەیدا بووینە بەێ ئەو خۆ ڕاستی مدوێت هەربەت ژدەوێ ژێدەرێکی باوەەر پێکری یان ژیە کولوێری ئامادە ساڵە نۆتۆیەکی وەختێ سەرهەلدان چێبووی سەرهەلدان شکستی و خەلکیمە کۆچە ملیۆنی سەر سنوورێن تورکیا و ئیرانێ بەربووین نزانن کۆ دانوستاندن ناوبەرە بەرەیە کوردستانی و ڕژێمە سەدامیدا بوو شعالیە ڕژێمە سەدامی بە بێژن سەرۆکاتیە وا کۆمبۆنە عەزەدۆریت کرد عەزەدۆری گوتە بۆ شاندێمە ئەین ڕازی ببن پێی تشتێ سەدام دەتەوە ئەس سینت خۆم هەر مقەدەساتێکا خۆ و هیچ عەرەبێک پشتی سەدامی ناهێت پترش سەدامی بدەتەوە ئەvە گوتنا عەزەدۆری بوو بێگومان گەلە ڕاستی دوێ گوتنا عەزەدۆریدا هەبووینە لە عەزەدۆری تشتێک بیر کرد ئەم کوڕژی نەمەجبورین هەر تشتێکی بدەنەمە ئەم قەبیل بکەین ئەم مافێمە ئەم مافی خۆدزانین وەک نەتەوەک و ئەم ئامادەینە قوربانیاژی بدەینش بۆ وەرگرتنا مافی خۆ ئەو بەغدا هۆساتێ دیە هەن و ئەم وەختی چین ئەم دەستی خۆل بەروەڤە دیگرین و تڤیا ئەم ڕازی ببین هەر تشتێکی ئەو بدەنەمە ئەبە عەقلیەتە بەغدایە دەستپێکەدا مەزراندنا دەولەتە عێراقی حتا ئەڤروکێژی ئەف عەقلیەتە حکمی العێراقی دکەتن ji bo wê jî beramberî bê Kurd vê dizanin helbet serkirdên me siyasiyên me dizanin ji ber ku ma danûstandinên me û bexda ji damezrandina dewleta Iraqê sala bîstûyekî were berdewam e heta Evrûke her cara em rêk keftîne wextî em razî bûyne ekser layenê beramber me ku bexda ye hest pê kiriye madem Kurd razî bûyne diyare em hatîne xapandin ئەو وەختێ ڕازیت بنژی هەکی ئەم ڕازی نەبین تەمام تێن بژین دادانوستاندنێ بکەین داوێ کێشێ چارە سەرکەی وەختی ئەم بژین باشە ئەم ڕێک کەفتین و ئەم دیێل وا ڕێک کەوین هەر پشتی هینگێ لە حەزەیەکی لایەنێ بەغدا هەزرت کرد دیارە کوردە حیلایەک وا کردیە ئەم دڕابین ئەم vê ڕازی نابین بۆ هەمی çîrok û serhatiya hemî rêkeftinê me digel bexda ev bûye şwan ya 2003 2003 em hemî zanîn du serkirdên Kurd ku sangeka mêjûyî heye sangeka siyasî hebû sangeka diplomasî hebû ew jî her du berrêz Mam Celal û Gayî Mesûd van her du ka em zanîn rolê wa çend bû nêzîkkirina şî'a û sunna em zanîn rolê wana çend bû dariştina distûrî da ئەم زانین ڕۆلێ وا چەند بوو پێکینانە حکومەتا دا ئەبە هەممی کورداوە کرد نیەتا کۆ عێراقەکانی دەچێ بێت عێراقەکانی دە درست بێت لایەنی دی لایەنێکی پەرت و بەڵاو بوو نەوان سەرکردایەکی مێژووی هەبوو چشی ئەچ سنە ئەوت ڕەوشێکە گەلە خراپدا بوون ئەم بەرامبەری وێش نۆتۆیەکی حتا 2003 مە دەولەتێک ڕێوە دبر سەرهەمی کێماسیادا ئەبێت هاتین تەجروباوە ئیدارێژی نەبوو بۆ من کیش سیاسی بینە دەرێ ئەوێ نکە سەرکردنە بەری 2003 مدیر عام بووە
کەش بۆنە تەجروبە ئیداری نەبووە کەس دیار نەبوو ئەوێت هەنێ هەمی وەکی ما بێژین ئەودی بووینە ئۆپۆزیسیۆن بووینە مخالەفەت بووینە سیاسی بووینە تەجروبە ئۆپۆزیسیۆنە داخلیژی ئەوە نەبوون نەبوو بوون سەدامی ڕێنەتدای ئەوە ئەو بوون ئەوێش دەربهاتین وەختیش دەربێژی هاتین یعنی ئەف پێشکەفتنە وا مرۆڤەش چ بوو پەیوەندیت وا دەولەتێ دەوروبەر بوون ئەم دەست دکە ئەنە سیاسی ما بەرپرسیارەتی سەرمینە پیاوێت ئیرانی بوون هەندێک پیاوێت سووریە بوون هەندێک پیاوێت سعودیە بوون ئەس بەکری تاون ئەبێتە هاتن فەزڵی وانەر سەرە ئەڤەژی ئێک نەزانینە ئیداری یا دوێژی نەبدەستێ خۆ هەرێکی هەفت ساڵێوی جهەکی دەستی ئێکی دیدا بووە و ئەوت بشتێ بکێ نەکە کورد دبێژن سەرکردێن مە هەمیژی دبێژن ئەو کۆمبۆنێ سەر دستوریت کردن ئەو کۆمبۆنێ سەر پێکی نانا حکومەتێت کردن ناف کۆمبۆنێدا ده جارە هەندێک شووادا بژن ئەم دێ دەرکەبین و دەهێن وەختێت بۆ کەڕەئیا خۆ بدە چونەش دەربە تەلەفۆنت کردن ئەم یەدیهشتنە فلان خاڵێ ئەوێ ئەم ڕازی بین ڕازی نەبین ئەم پشتی ئەمر گوتێ ڕازی نەبێت هات گو ڕازینە وەختەیەت مەد گوتی هین بۆت ڕازین وانەژی سەبەب نەدزێ پەنەت کشیان بژنێ لایەنێمەیە گوتی ئەمە ئێدی ئەوە بۆ ڕەوشە لایەنێ مە دیێڵوە بەس هەر چاوا بت ئەمریکاوی وەختی ئەمریکا حاضر بوو ئەمریکا بێژین خۆ ڕاگەهاند وەک هێزەکە داگیرکرد بۆ عێراقی داگیرکرد یعنی حکم دەستی بێدایە ئەمزانی مەجلس حکم چێ ببوو بەس بڕیار دەستی بریمەریدا بوو مەجلس حکم ئەواکو سەرکردێت مەژی تێدا بوون تەنێ مەجلسەکە ڕاوێژکاری بووە یعنی استیشاری بووە هەکە بریمەری ڤیا بە ڕەئیە وابستینێت هات کۆمبۆنای دیار کرد ئەف تشتێک و بووی نەموهیم بوو ئەم وێ چاوا بکەیت وەختی وادگوتێژی بریمەر نەیملزەم بوو پێ بکەن کەواتە حاکمێ وەحیدی عێراقی بریمەر بوو و بریمەری ئەفلایەنەت ئینانە دەفێک کەواتە دماهیکێ وی بڕیارددا ئەم وەختی بینە قۆناغا پشتی 2005 هێدی بریمەر نەما لایەنی سیێ نەما لایەنی سیێ بۆ ئەڤەت مەجبوری پێکتینە بێ تۆ بکە ئەو نەما وەختی ئەو نەما مەگوت ڕەوژی چاوا بوو نە باوەری نابەرە سنە و شیعادا هەیە نە عەرەبا باوەری مافی کووردا هەیە و ئەس بێژم هەمیاژی سنە و شیعا ئێک دیتن بۆ کووردا هەی بێژن ئەوە کووردا دەستخستی زێدە بووە زێدەش حەقی وانە ئەوە کووردا دەستی خستی تعدایەک بوو مەهاتیەکردن هەبوونە ئەمریکا و ئەف دستوری هاتیە نوێسین صهیونیە نوێسای و تەنێت بەرژەوەندیە کووردا دای نوێسای ئێتە ئەف هێزە هەبن تو دیچەوە دیار ڕێککەوی وەختێ وانە ئەف هزرە هەمی بەرامبەرتە زۆرجان مامۆستا ئەف کەسین vێگاوێتە گوتین یەن هەین یعنی دەرگەهەکە و لێڕەوی نینە یەن هەین تەبێت تەنەبێت هزرەوە ئەوە هەفسارێ و ئەوێتە گوتی دەستی فلانیدا حەتانە بشتی ئۆکەی ئەو ڕازی نابیت باشە مادەم ئەف تشتە هەمی هەنە ڕێگا کووردا چییە کورد وێت چاوە خود گەلوا ینی وێت گەل گونجی تا کەسی دینینە کو تەبگەیت مادەم تەنەگەیت مادەم ئەو نیەت سافیا دلێتەدا ئەو بەر و واژی تێتگەیت ئەو هەزرکەتە ئەو خاپان پاشەوێت کورد چ بکەن بەرێ خوب دەنە کیرێ کیش دەرگەهی بقوتن دوزانی کورد ئەس باورد کەم سەرکردێت مەیت سیاسی و حکومەتە هەرێما کوردستانی یعنی ئەو نینەک و چ دەریەهنینن ئان چ چارەسەری نینن وتڤیا بەردەوام vê قەبیل بکەن وانا jî beramber wê eger wana ve qebîl nekiriye ême jî çi diriz dîtiye vekirî ew tiştê me kirî bi dilê bexda nebûye lê em jî nike siyaseta Herêma Kurdistanê ew e ew siyasiyet me serkirdêt me hizril êk tiştî diken berjewendiyê rewa ê Herêma Kurdistanê ê xelkê Kurdistanê çi ne dêwê ker ew razî bin razî nebin bes hemî gava jî ser hindê re ez bawer dikem eva min gotî hemî serkirdêt me zanin ser hindê re ku hîvî nemaye ku danûstandin em bigihîne rêkeftina ne ji bo cêbecêkirina maddê 140 ne ji bo dabeşkirina
دەسەڵات و سەروەتێ شێوەیەکی عادل نه دابینکردن ئاشتی و تەنهایی ئەو باریە نەمایە لێ ئەڤروکە ئەم زانین عێراق دنیا هەمیە چاوێ وایە لە عێراقێ و ئەم کورد شلایەنی دیک و بەغدایە پەتر پێتوی مە ڕایە گشتیە جیهانی هەیە کولپشتامە بتن ji bo wê jî Kurd vê hemî nermiyê nîşad den Kurd vê amadebûnê nîşad den vê mironetê nîşad den wêrê da em yek tişt fayde dikein raya giştiya cîhanî çi millet ve çi hikûmet ve ev ê dibînin berxwedin helwestê me ser wî bingehî me tersengînin evel vêrê bû me xaleka erêniye buwa xaleka nêrîniye em dê berdewam bîn danostanê da em zanîn jî ku bêfayde ye lê dinyayekî hişmet xwazin arêşet xwe çareser bikin Guftugûyê em ê dibêjin baş kerem ke werin hîn jî amade bin ev evrû me rêkeftinekî rêkeftin ev ye ev em ê pêgiriyê rêkeftinê dikein beramber wê pê nake wextê em divêrê da berdewam bîn helwestê derve tête guhorîn wek nike hatiye guhorîn evrûke berê destpêkê wextê siyaseta neftî me wergirtî û destpêka nakokiyên min digel Bexda ez zanim Emerîka digel me nebû Emerîka em ne heq dîtîn Bexda heq dît helwestê wê diyar e şir çend nimûna bînim ku çawa Bexda heq dît em ne heq dîtîn evrûke wisa nabînin evrû raya Emerîka hatiye guhorîn divêrê da ez giringiya ku vê bên firehiya serkirdê me dizanim زۆر جەنابێ te behsê wê çendî kir ku layanê sêyê vê gavê nema jîn hebûna layanê sêyê çenda giring e dema îtîfaq tê nekirin bêjîm tiştek tê te îmza kirin kombon tê te kirin em pêk hatîn em hev hatîn ser filan va xala hebûna layanê sêyê mamosta dema nehata cêbcî kirin nimûne ew vê gavê çêbûyî dîmahîk bêjîn îtîfaqa navbeyna herêmî û Bexda wekû Bexda pêgîrî pê nekirî kaş çiştir çiş xapandin ji her sed rêkê heyîn nav bê telênan hebûna layanê sêyê ku yê giring bît ne hema tenê nav bît çenda giring e bêguman wextê du alî nakokî navbera du aliya da bit û her duka jî bawerî pêkine bitin ev bê aliyê siyê tiştek nav vê hakimek hebî belê bes aliyê siyê bê hin de sîfatê heyîn heket wî da nebin bêfayde meselen êk şwana ku her duka bawerî pê hebit ya divê aliyê siyê ji bilî baweriyê wextê hikmekî der her du jî pêgîr bin pê aliyekî wisa me heye mumkin e nakokiyê navxwiyê welatekî da ne yani ji bo wê jî aliyê siyê nîne aliyê siyê nabid jî aliyê siyê kî eldef me ez zanim ew dî bû netewênê girtî bû yo ên bû yani yo ên pirêkxirawê xwe cuda cuda tenanet pêk înana meselen desteyê ser bixwe çunkî wî wextî ez biryar derê pêk înana deste komîsyona helbijartina bûm hatin kombonêt me de amade bûn bes tiştê gotine me ev vî rengî bid baştir e xibret û şarazaya xwe nîşamenda bes aya ew nûnerê hate wêrê şiya bişte min ne wekî tena bidî wekî vî bid ne bêjin jî em pê nake ji bo wê jî layanê siyê nîne li Iraqê û layanê siyê nabid jî vê cadê mînetin em her dula vê danostanînê berdewam bikein vê cirûvekêşî berdewam bikein lê wekî min axiftina Ezzedûrî li destpêkê gotî ji ber ku me divê dibêjim vê Kurd rêya xwe ya cuda bigirin Kurd êdî bizanin Bexda ev ye û em hêdî dewleta xwe ya serbixwe avakeyin bo wê çi pêtiviye bo wê pêtiviye em pêşmerge hêz bit em me hêzek hebit ku em bişên xwe parêzîn bo wê pêwîstiya wê heye em diplomasiyetê da me peywendiyên baş derve hebin gel derve bo wê baş e bêjin em bişên dehatê xwe bijîn çunkî civaka navneteweyî dewletekî qebîl naketin ku neşêt xwe bi xwe dake diharî kariya teke
بيجين كل بخلال صومال الراد بدي هاري كاريكا بس بيجين جواكي نافنا توي اما دهنينا بجديريا پیدا بونا دولت کانی بکید و نشیتن نان خوب پیدا کرد نشیتن خوب پارزتن ببتع على السروانا جبوه اوه گرنگ ام بکین وقتی از بحث دولت سر بخوجید که از وقت یبونینه چید بتن 10 روز دی وقت بتو چید بسال کردی و 2 سال دی لی از باورت که مجبوری که پیوترنینه زورجا ما مستعد تدبینی اوه ریکی هم بجین هندک پینگاف هاویتینه که هم بجین دولتک سر بخواه بیت او ایک یا دویجی اوه دی چند دا سرکفتی بیتن دمکی وکی ویگاوی دا که لیک جدابین البغدا چه بیتن کرد سر بخویا خو راگهینم ولا بغدا رازی بیت راز نبید دی چند صالح کردا دا بید دی چند برجواندی ها کردا دا بیتن از بجم وقت گله که گنجایه به تایبتی جی وان وی هیامی دا و از بارد که کردستان پینگاو جی هاوتینه یعنیش پینگاو هاوتین یه کمیسیونا هلوجارتنا کمیسیونا سربخوی هلوجارتنا اوه پروژه کل پرلمانی راپرسی پروژه کل پرلمانی وقتی هم رفراندومیت که این که خلکی ما چد ویتن بگومان اوه پینگاوه که برف کو امید بجین اوه خلکی ما اوه دوید او هنگی فشاره کرد سر سیاسیه که بجا بوی آرمانجی کار بکرد امید ما پینگاوه تاویتین پینگاوه درستن حتی که تاوین پیوندین مدگل در و باشن افشار داعش و خوراگیری پیشمری کردستان خالقا گلایکا پیز بو ام پیز اخستین و خباتا تیتا کرنش بوی و از بارد که دولت جهانی جی افروکه بجن قادا نافنا توی سین وکیلی تره و دولت کا کردیش بری شر داعش ما مستندوی پیوندی ورگریم فکرین اوستودیو کاک ریبری بار باش کاک ریبر زور سپاس کرم که خیرات میوانه ریبرستیم ممنونی تمام کرم که ببره اگر زنگ منی التراسی سنگی یک شبکه در منظور جایفه زور سپاس بوده هر ساوی پیوندیات جه سر بلندیه کرم که اصلا کو پیشمرگی مجلس تراجع سیاسی پاغم بله زد مروف هر شو لکه بکت دیلی اقام بکت نکه من بونمونه برای الحنطيب مویتای گرفتن و برای 4 سال رابوری و پارلمان عراق یعنی رول خود گیران دوی و رابوری دی که نرد من ویره همجا که پیشمرگی یعنی مسئول داید که خلقی خواه و جنامی دارودی و دیلی اقام شول کنه حتی مروف دل شول کد مروف اکی دیشه راجع سیاسی گوریتن اگر نخیر اگر اما داعش ها تو منطقه بودن و همه ها تو چکی پیشته بود الان بدم من بودن اول راجع سیاسی خراب کردن یعنی به خلقتی گیریم نمیشه که اما سلاح حجم مجرد و اما بعضی کمالات داعش اول یا غلطه راجع سیاسی بر عسکری بود تا گوریم راستی یا سرک عسکریه بونه من پیشمرگه شهر سرکی نه بو راجع سیاسی کل کردستانی تا گوریم وجابت هر کسی شول بکرد بلا بیده خون شول کرد خواست و عسکر هم که پیشمریه میگیم شول کرد لا کردستان ما فراز دیم شده رو فراز بیدید و دوباره بیف خیرات نمیدانم ممنون تمام زور سپاس ما مستم بسیار کاک ریبری از دیب شیوه که دیگه این جناب بله دنگ باش نه بله من باش گوهلی بود کاک ریبر بحثی بچنید که تن بیشتن پیشمرگه شیعه رخش عراقی یا سیاسی گوریتن ابزنگ و باسکین خوب برگیری کرن هریما کردستانی و امبیجین افکو شرعی چه بوی پیشمرگه شیعه و گورانکاریا مازن بکتن امید بینین هندک جهدی چه بید امید بینین امبیجین جنگ و پیشمرگه جیله چه بیدن پیشمرگه شیعه و قناعتی بو بغدا چه کتن هزین پیشمرگه شیعه چه کن کو امد شین هندک تشتاب کنین کو هین نشین بکن نمونه برگیری کردن الخاک کردستانی یعنی بجین عراق که گرتی کود گلک جارا بوره دریج بوشی دی بینی حیدر عبادیان هر سروکه که دیه برپرسه که دیه مازن داخواست کد که هزین پیشمرگی بچن بو فلان جیجی کنترول بکن لی هکر چک بیتن سلاح بیتن وقتی تیتا فروخانه او پیدوی او بارا حریما کردستانی یا پیشمرگی حریما کردستانی ناهیتن یعنی اوی وکی فیله که تیدا کرن وکی هم بجین حیله که تیدا کرن دیهت بوما بز منافرکت بز داخازت که تو قلبی بو فلان جی آزاد کرنی
پێشمەرگەشی ئەوێ بگۆڕێت هەمووان دەمدا ئەوە چ سیناریۆ دەگرن توزانی ما هەلبەت سپاس سڵاو و ڕێز بۆ هەمی پێشمەریە کوردستانی بۆ کاکڕێبەریژی من بەری بێژین کاکڕێبەر پەیوەندیە بکات گوتی ئەیەکی شوان تشتێت و ئەم هێز ئێخستینە شەڕی پێشمەرگەی دیێل داعش بوو ئەبر و قەنەعەتێک بۆ دنیای هەمیە چی بووە بۆ ئەمریکا چی بووە کۆ کورد شێن خۆ پارێزن بەرامبەر سووریا و عێراق دوو دەولەتن هەمی تشتێکی هەی نەشن بەرامبەر داعش ڕاوستن کورد یەشێن بەرامبەر داعش ڕاوستن سەر هەندێک ڕاک و بۆ جێ هاتیە بڕین ئەو چێک ناگەهتێ ji bo wê ev qenaeta me diya derve bizanin Emerîka şanaziyetiye bêjitin Kurd hevalbendekî me hêzin hevalbendekî me cihê baweriyê ne Ewropa we dibêjitin Ema Bexda belê Bexda zanitin ku pêşmerge hêze pêşmerge şê lê wa ev pêxweşnîne bawer bike malekî diviya wextê mîsil ketî Daesh hatba Duhok û Hewlêr û Silêmanî her sestan ban da wî pêxweş bit û aciz nedibin ji bo wê ne giring e Bexda çi bêjit beramber wê jî ew reftarê Bexda gelme kirîn serokê herêmê wextê çûye Emerîka ev tişte gotê gotî hîn bêjin çekî bû me çekî pinêrin em nabêjin çekî bû me pinêrin ji ber ku me nevêt bigehte Bexda û paş bû me bê ji ber ku wextê digehte Bexda nagehte me wana sozek Emerîka wergirt ku êdî ew çekê hîn pêtivîne dêgehte destê we bizîtirîn wext ewa Bexda berî nikekirî neşê êdî diyel we biket beramber wê cenabê serokê herêmê got û me ew diviya çek bigehte me Bexda re tê Basra re bê wextê xwe da bigehetin divêrê da rêkey vebû eger Bexda wenekir ev e bêguman dê ekser êdî ew çek bo Herêma Kurdistanê hêtin divêrê jî da diplomasiyeta serkirdayetiya me diplomasiyeteka serkeftî bû ew armancê me diviyan cih hatin û pêşmerge piştevaniya pêşmergeyê roj bi roj dê hêztir bit û ew piştevanî ne ji Bexdadê hêt ji derve hêt çi cara em hîviyê nebîn ku Bexda divê pêşmerge pêz bikevin زۆر ئەم دێ دلینی ژوەرگین و دەبێت دلین ئێوار باش زۆر سوپاس هەکێ بچێک دەنگی خۆ بلندکەی دلین وەکو تزانانی ئێوارەتا ڕۆژ پرۆژێ خۆشتر و گەشتر لێتێتم مناسب جهێ ڕێزکردنێ هەندێ ئەم شتەوانی لێتێ مەمنونیتەینە زۆر سوپاس پشکداریە هەوە جێ سەرکەفتنیە کەرەم یارامل بێرێ بۆ مامۆستایی ئەرێ کوردستان وەکی ئەم هەمی زانی بێچیتە بیرۆ تێدا پێگەها ژیانێ یعنی ڕۆمادی ئاوارەتێن هەر دژمنێ مەکرد باوەشە خۆ بۆ ئاوەتێن ئەرێ بێرێ کوردستان بووە پێگەها ژیانێ پێشمەرگە بووە ناسنامەکە جیهانی یان دیدێ هەندێک لایەنێندی کوردستانی سارە دراکوژیە نەوجودێ و ئەف سارە دراکوژیە چەند کاتێکردن مە و ئەرێ ئەم چەند جەلوێ چەندێ دەمێ بەڕێز مامجەلال وسەرۆکێ محەممەد قوتبارزانی دەستە خۆشیەکەیدا گوتی ئێدی هیچ شێوەیەکی شارە دراکوژیە تێنابیت ئەرێ چا ئەگەر گونجارەکە دی شارە دراکوژیە ڕیشتەکە و ئەم چین دەسەڵاتە هەرێمە پێشێت دی شارە دراکوژیە ڕاوچین و ئەف شارە دراکوژیە نمیتن چەند کاتێکردن سەربەختی کوردستانی زۆر سوپاس بووتە مام سەلام ئێوار باش سەسلەری من مەمنونێتەمە مەمنونێتەمە هەرێساوێ بەێ کەرەمکە والله چند هذا از پارلمانتوری نادر بغدا هندت مجت سر بودجه و سر موچه حتی مجت سر مدرسه بچلی آخو کردستانی مدرسه با جمعه دو چون که چند ما چه هواری نصف نشه حچه هاتی دانه نخبت او یوجدو هست حساب با همی بویده کن و پسیارا کردیم نوشتایده های علی باشه پیشمرگه روسا سریما کردن همیش کابلن کن هنگی کردن که عزکر های علی بو چی سلوکات که حریم و قیادت کردی چورا سیاکی بو پیشمرگه اینو بیدن هر چند مسئول پیشمرگه قایده که مثلا چون پیشمرگه بو و شرط هنگی جدا نشد بکید داشته
اره بچی با قاید بلو بنه با و هیچ چون ما با ما هتل هم سپاسی هوا که بلو قاید حسکی دم نشینه اما با شرکتی فن و فنون برانگه کدید چون که دشمن المقابلی ما گلک دشمن که زکیه گلک زیاده که مقابلی ما وجب بچی با مثلا مسئولیت منو هنر گوری هنده که دی اول حسکی دم نشینه اول وقتی خود شرطی و هایی کایا بلو مقابلی زور سپاس به تمام سلام زور سپاس مامستان زن بسیار دلینی چند بابتی فکریده لی بحثی بچنید که تن شرعی نافخو او دهی ریدای بلکو هند تشتکی مازن جینه بیتن حدا مروف سر باخوی دویان بلا وکی گلک جارت دا گوتن هکر هند تیگ و ندهی بلکو هند مازن جینه بیتن چنگو بلکو تشتک نبیتن شوی آستی گلک لانا بحث کری شرعی براکوشیه هکر هاتو خودی نکد ایشالا چه بو دیکارتی کرنیل سر بخوی هریما کردستانی کتن بله بگمان پراستیجی راسته جاره شرکی بچی بوده بله بجین زیان ایجی بد گلکه من برای کره وی شهید پارتی دموکراتی کردستان ایران دید بجید تشتی که دلیمت ایشینت کتر دست کرده هاتیه شهید بون بلا دست پازداره که شهید بون آخفت ناوی افرو که مدید تلفزیونه که دا تشتی که مازم بد ایجی بتن پراستیجی اوه بویرکا بچیکنینه بویرکا گلا مازنه لی مجد مازنه هی ورگیرتیه سروکی هرمی گوت ناخو گوتیه پرلمان کردستانی گوت ناخو گوتیه شان تاتین آماده کرن سروکی حکمت جگیری سروکی هرمی همیا پیگ و شانت آماده کریه که بشته قندی دیل وارین تخاری اوه بوی ام هر جار هم کرد هزر که این امید گهشتی ناپوناقه که ایدی شر براکوژی شر نافخوی رینادت ام شنشکه که ود بینین دولایان سیاسی اوی مفاجعه نخوش بوما نشامدن که ام کردش نگهشتی نویره ما شر براکوژی پشت خوه لابتن وصا دیارد که جی که کرد آماده نه جارکه دی اف شر ببت جبر هنده جی ود گلک ام سر راستیم پراستی و خلکیجی ترساوه اوه اف شره وقتی ببتن شمال ویران کرنی پیوتر نینه چه آرمانش نهینه بجه اینان یعنی جبری کشتنا ایکودو ده چه آرمانش دسته واکه بد که کی دویر را بید کی بارگاهی ویره بد آن ویره نبد بس برای من باشتر او بشنها پیوه جبو چاره سرکرنا شر نافخویی اف لجنه تینه پیکینان بو نافگینیه بکن ناف براوادا او پتر لجنت بشکنینه بن تحقیقه که جی بکن نابت ایدی هر جارا دو هزید سیاسی لیگ بکن هر دوگا ام پیک جاف بری خوب دینه هم ده جارا هر دو هند یک نحقنینه اکید اش بوی جی پیتویه هکه ولی هات و ما کردا ایدانا لایانی بجی سرپیچ کار کرد یعنی متجاوز کرد از باورد که هر هزکادی باشه روژه دا ده زحمت تر دست تنايب بتبر شري في ام هي دارين اف جهود و اف حول يكون كتنا دان اف شريت في بويري دار راستينن و جركدي بجين پیوندیت هر دو آلیا جی بردوام بن وکی بری اما پرسا برس که سلام دیسا باش بوده نبود راستی بحثی بیچنید که ما مستان بیتن اساسا بگیم جنابته پارلمانتارین کرد الدست بیکا پارلمانی کو پشکداری کری و حتی ویگاوی بین جه خواستیار خلکی یعنی شیانه اواکو دلی حاولاتی دا دلی خلکی جاده دا بو بکن یعنی هرچنه بیتن هنده کشا خولی بکنه خدا نمونه اواکو بحث ماده 140 تیتا کرن شیانه به طموحی تیجی کنی خلکی؟ توزانی ماده 140 دا بو بجن بینرت ما رونو آشکرا بکن بله پارلمان جهه در خستنا قانونه بله سلطه بجن حکومت جبهه کرنا و قانونه بله ماده 140 البرلمانی نمایه ماده 140 نکات ویا حکومت بکد همی او تشتیمایش ماده 140 بجن هر کس بگرد دوراخو بجن راپرسیه بیت کرن کارچو بچنه بتن خدکی ویری چد وید بکتن او قناغت بی او همی استوی حکمت دانه حکمت وید بکت اش پارلمانی درواز بیا هنده تشتنه مثلا تبیا حکمت بکت بل هنده تشتنه تبیا پارلمان بکت
مثلا بو بودجه و تشتي وصار هذا راست برلمان بجي بقانون بودجه دريت خد چوا اف دهاتي عراقي بوصالة دهاتي بجيم شواكي عادل سرهمي عراقي او كاري برلمانتارية لي مثلا مادة 140 او كاري حكومتية حكومت عامه و برلمانتار مجي بردوام داخواستگیریه از بیجم امشوی قناغه درواز جبوین نکما دفری 140 گلک شوانا آزاد کرینه و دبن کنترول مدانه دمینتن لایانی دی اعترافی بکرد اعتراف لایانی دی جی نب دستی کسیه لایانی دی نوید اعترافی بکرد زور جان مامستا قیران آنم بجین کیشین درست بنا بین حکومت عراقی و حکومت هریمی بابت ما و امی ها سرویری مینی دبینی دست درکی هنده زال بیتن کو کیشا بردوام یا کیشا ها بیتن چاره سر نبن و دیمای کی با جاوه چنده دتونا بینی هر خلق که هم بجین کفت قیران دا خلق کتت اسمات هم بجین دیر و دریش دا بله بگمان یعنی نکه اف روشک و عراق دا جدست دنالتن يعني اس خوزي خلكي ما تشوبا بغداد او باجرك وقتك يلا بيشكتي صار شستي وحفتي دا سي باي تحت الفي دافري هون يعني دولة العربي بغداد بو بيروت بو قاهرة بو يعني خلكي دي خون بيوديتن دولة ديكو باي تحت ووكي بغداد لبد او قلتنا نافدار الشيخ زايدي وقت صالت هفته سوزید دتا خلکی خواست دی پشتی 10 سال دی دبی و بغداد کرد یعنی بگومان او روشا او تعداد جین او انجام به سیاستی او که سیاستا نبر پرسانه سیاستا کو نوید کشا چاره سر بکرد او جیوه که ما گوتی او کسی دا صلات دستی دا نه شارزهای که ایداری هبو برینه که ند سر بخوند بریارا خدا ند درسوزن نه بوانا جی خمه اف کشه چاره سر بون آن نه برنده اف روشه یا بردوام زور جانه ما مستال دست بیک هاتنا حیدر عبادی خلکی و ام بیشین بالکلان سیاسی گلک فکر کادی بود کرد که اف کسا گلک دیره اش سیاستا بری آن پیرو کرنا سیاستا کسانی بری که نوری المالکی بود کرد دی گلک شوی باشتر بیتن تنا بینی کو پیچ پیچه اف مروجی حیدر عبادی هیدی گیت سروی رکید گیت بطانش تنوری المالکی و اف سیاست وید گل ما اینای هیدی او جید گل ما ام بشین دوباره کتبه وقتی بحث تا تکرین کو هل بد مالکی گورینا مالکی تشتکی باش بود ضرور بود چکی اگر 4 سال دی ما با هذا معنوي ما دكتاتوري كي وكي صدام حسيني دكتاتوري دي حكم العراقي كاتن دا عراقي قابل وبيران كاتن غورينا ويا درست بو بس السل تلفزيونك فيري بود بيجم تلفزيون وار بو اف برسش مهاتكرين وقتو حيدر عبادي نياسي مقول بلي 4 سال عندما برلمان بود جريك همه تر نشتین ما قهوه پیوه و خالی کافتریا پرلمانی ما صحبتا کری من گوتی فرق عبادی و مالکی دیوه بد مالکی شیعه دجوی بون صدری دجوی بون مجلس علا دجوی بون فاضله دجوی بون تنانت الناب دولت قانون و حزب دعوه جدا خلکه بو جی رازی نبون پارتیاوی جدا حزباوی جدا شکی نیاسل من دشوانا مدیتن مقابلی وی حیدر عبادی دهید صدری پشتوانیاویت کن حکیم پشتوانیاویت کن فاضله و همی کسی دی دو کسی نان دو سروک وزیر هر دو که ایک عقلیت هی ایک شیعه همی دیالنینن مجبور بو هنده جای نرم بو دیال کرده و فراغا شیعه بو درست کرد هنده کرده بکیتا دوستی خو هنده جا سنه بکیتا دوستی خو اوه بمنته نه کرد نه سنه جبویجی نممکنه اوه باشتر بشوی اوه بری وقتش نی بو اسروک وزیر من اوه گوت نوکری و اوه روکجی بو ما دیاره هر اوه من وصف کری هر اوه یکو ام بجین وکی او تشتی کو من تخمین کری او بو اوه هنی نکو از محلله که گله معظل مسنش بروید بشید بس اوه رونشتنی تنکود گلوی یعنی تشتکی دست یا آشکرا بو کو اف مروفن نه باشتر دو نه او کشید ناو برامه و مالکی نهاتی نچاره سرکرین اوه دی چاره نخیر
بس نفسيا بو ماجي باشتر بو اكيني اكيدي هابيت هم واجه هيك ام روبالاكيني ديال باكين بس بيش ابو ما ديار دبتن ام افتشتي اتفاقيه نفطيه ما ديال عبادي كري ما ديال مالكي كربا شجره بجنة تعتبر ادي سجد بيجم يا بيت فيبو مالكي بيت غورين بس بيجم ابا باشتر نبوش بي زۆر جانە مامۆستا گەرەی چارە تێتە گوتن و جانابێتە بەحسێ نافتی کرد تێتە گوتن و نفت ئەگەری سەرەکیە ناکۆکی ناوەینە حکوومەتە عێراقی و حکوومەتە بەغدادایە تو بینی و نفت هەندا گەرنگ بیتن و ئەف کێشە خۆسا مەزن لێ درست بوو نه ئەگەرێ ناکۆکیە مە و بەغدا نفت نینە یعنی نفتێدا هاتە کوردکردن بله يعني آن أو بو من أفادت چون قالكش موسى هزرتي نخير يعني سال 2003 سر دستوري مناكوكي هبون هش برسا نفطي نبو بله سال 2005 بلي هنجي برسا نفطي نبو ديسا همان ناكوكي هبون يعني مادة صدو چلا موچه پشمرگی نبو جه پشمرگی اوه کشایی بود نابرا مو بغدادا بری کرد نفطي در بخر درخستنا نفط الهرم كردستاني هلوست ما بهيس كر سياستك جل حكيمانه بو هينجي حكومت ما دست بكر نفط خو استغلال كر وركفتن جل كومبانيان در بكر جبركو او نكر وا افرو ما هم دا بجه تبريد سراب مشن دا كشدي دا شكل وهنجي ما افوارده جند بو افيكو ما افرو هاي افرو ما نفط هاي امي نفط خود ديني هشتا او پاريبه نفطي بو من هنير تو هزر بك ايدي ما او جينا ما با نا سياستا نفطية هريما كردستاني جدس بيكي وحتى افرو سياستا كجيرانه بو و اواكو ام ويك بشماريه مجي بهس اخستي هلوستي مل دربه بهس اخستي دبلوماسيتا ما بهس اخستي باور بك همي او نفط بو او مل هريما كردستاني در اخستي زور جان ما مستفي دمي دبلن بين سروي چنده بجين اتفاق سایکس بیگو که 100 سال دیتی پرن 2016 بله هکر جنابت رون کرنه که بدت سروی اتفاقی اوه چه اتفاقی خاطی کرن بلکه در گلگش ما تنها ناوگه سایکس بیگو اتفاق سایکس بیگو او پاشناو دو وزیر دروی بریتانیا و فرانسا بو ایک سایکس بو ایک بیگو بو اوانا پشتی امپراتوری عثمانی شر جهانی که داشکستی ممتلكات توی سرخو بلاف كرن وقتی سنور اف دولته همشني چبون يعني بناوي تركيا جشني بو اكيدي عراق سوريا سعودية بلي وكي اخبو بس اف سنور هنجي هاد نكيشا بلي 100 سالا سالا 2016 دبتا 100 سال دويري دا وقتی وان هر دو هزيت استعماري هاتينا نخشه بيدا بريدانا سرميزي وخيچك كيشا گرينا سنور اوانا ارادا وی خلکی برچاف ورنگرد بو برجواندین وی خلکی برچاف ورنگرتن اوانا برای خدای کیش بو منه کیش بوده تو دبینی وانا چه منهجک نبو هنده دولت گلا مازن چکرن مساحت بوکی لیبیا جزایر مصر اوادی سعودیه هنده دولت گلا بچیجی وکی کویت وکی امارات وکی عمان که وقت تو تهی چون نهجك نخشه كيشانا في خريطة دا نبويا جبلي أفابو من أفابوتا بو چيجي چوا صبالاف كرينا كان ايكي هزرال اللي كري نفطر فيري بلا أفابو من بتن مثلا فرنسا انجليزا بري فرنسيا ظاني كيركي كي نفطالي او خو عراق دا بشكا فرنسا بترابون اتفاقا كريبوتي قبل عراق بما بتحيلال ايكو دوجي كرينا يعني وزير وان هردو وزير دربه وقتی اف دولت هاتینا دا مزراندن جبرکو به ارادا وی خلکی بوه خط وصا کشاینا هل وی سوریا کردستانا بجید ام بجنه ترکیه و سوریا مانه کردت بجن سر خط و بن خط خیچک وصا کشا مالا برایکی الویرما برایکی الویرما النصيبين ورا يهد عائلات وی حدودی جيجي بكرن يعني نيفا عائلة دبرا الفيرما دبرا الفيرما قشكي الفيرما نزباب الفيرما أفا برشافرنا يد برام برويجي أو حكمة تشيكرينجي حكمة نواجبونا نا ديمقراطية برشاف كير نشيان وان ولاتت خب ريفا بان
اینا چه دست بکر وقتی ظلم تهتا کرن برانبری جی برخودان و سرهلدان دست بکن و اف شرط حتی اف رو که شروجا اف نقشه هاتیه کشان اف منطقه تانا نبوی حتی اف رو جبر هنده جی اف رو که جیهان همیل به قناعتیه که اف نقشه جارکادی بید بهتا دوباره کرن بید بهتا کشان بس او کشان دی بخینه بود دی بشری بود چونکه نکه نشد سایکسه که بیکویه که دی بین رین نخاری درست کرد دی جاری سرعردی دی نقشه تا گوری سرعردیش چوا هر ما کردستان سنوریت خوب بگیرد و سر خوبونا خو راگه هینه نظام سوریه سنت بره چپ کن السعودية شيعة بيري رابن شبكان يعني اف جورينا ام بيجين دي جورين السايكس بيكو تشيبت ما خابن اف خدكه و اف حكمتي في دفري نجاش نبي اصلي كل سرميزر نخاري و جورينا بكن كواتا بديل ويد تشبت دخين زوجا تدبيني كو حبونا داعش يعني ابروكا بالكو هندك سنورات بازنيتن بالكو جالك از دم حضرت خو كت مروفتين قاعد في راخي دي هتا سوري في راخي ديشتا عراقي راخي دي نظام بيشتكي يعني ديك شي ولو عندنا كهي يا جالك سير تدبيني اف نخشه سر دست داعش بيتا غورين وجارك دي نخشه كي دي بيتا دانان ال 2016 دوزانی نقشه نه داعش دکشید بس نکو از بیشم او دکشید بس او دی سنورا تیک هل کرد مگوتی دی بخینه بله وقتی بردوام بو داعش وکی هزه یا مرفوضش جهان همیه اکید چجرا جی هیچ بجین جهان دربه دیگلوانا نارید نخار دانستان نبکن لی اول شین بجین بشکدار بنتوی دا کو او ارمانجت داعش بو کارت کتن بريكا هيزكا دي مثلا والصناعة العراقي داعش رد فعلي كو سنة هست كان تعضال تتكنش الآلية الشيعة أبا تشي بويا تشي بتن دربة مثلا نافنا توي دي أمريكا بت هيزت دربة وانا آماده بن قالك شتي سليم جبوري وصامنا نجيفي قال هنده سمني دي رين نخاري هريما كسر بخوب وانا جي درست بكن دویلایی دا بله داعش ده رول هبت دگوهرینه دا لی او رول سرکردهت یا رولی او ناکد و نینراتی یا رولی ناکد بلکی دهندکی دیکن و او هاتی درست کردن بو بلانسه که نابرا شیعه و سنه آشکرای ابانه اکید پامستا هکر هاتو افتشته چه بو نقشه هات نگورین کردستان دی چند دا هم بیشین مفادار بیت بینی مفای کردستانی مفای که گله که باش بی سنور و بندانان و کی جنابی تا گوتی لیک جدا بینه کد گل وان والاته هبید کو اوا کردستان ویگا و سر هات یا دابش کرن اوا طبعا هکی ام بری خوب دینه پراستیجی هر چهار پارچه کردستان یک روش داناجی بله روشا کردستان با کرد جدا گلی باشور از بارد کم هرما یعنی کردستان باشور هرما ما شمیا صناعی تره کو دولت کسر سنوری خوهری چه بد سنوری ویجی دست بیکی دی اوه بتیه کو سنوری عراقی ده اف کردستان ام بیجنی کردستان عراقی اگه وری ببت دولت از بارد کم لتنی اف سنوره بتن یعنی درست بونا دولت و کردستانی نکو اوه دی هر چهار پارچه کردستانی هریما کردستانی اف هریما گلکا صناعیه یا مرشحه نزیکه واسنورت خوید نکبه طبعا زائدا او کشن بجین او دورین ام بجنه کشه لسر دستور عراقی او جده هنه دیگر اف سنوره دیبن دیو جا ایک هلوستی و ایک رزیا کرده او جده دوری بیند که ام دشین چند شوی دورا کشه لسر ام همیه و گرینین ده پرسا کرکوکی چه بد یعنی هنده پرسیار ماینه سنوریت ویدی چه بن هشتا راستی جزی امرو بحث بکرش که او دل سر هیزا ممینتن لی داخوازه هر کردکی او سنوریت تاریخیت ما همی بینه چارچوه و دولتی دابن شوانا جی پارزگاه کرکوکی زور جان ماموستا کرد چندت برهون بو وی چنده چون که هر تشتکی چید بید طبیعی برهوی بود وی یعنی هکر خاطو
اف اتفاقی ام بجین اتفاقی کادی هاتا کرن و سنور هات نه ام بجین دیار کرن و کرداجی سنوری خواه بیتن ام چند برهوین وکو پاراستنا و سنورا ریو برنا کاری و حتی دیمای از بجم ام برهوین هکر اف ایک ریزیه و اف ایک هلوستیه و سازانا کدنا برا هزین کردستانی دا بردوام ببت شیوه که پیستر بشنو که از بجم ام برهوین دمینت ما هر گوهرینه سیاسی ام بحث دو فاکترات که این فاکتر سوبجکتیو و اوبجکتیو فاکتر ذاتی و موضوعی یه درو و یه نافدا از بجم یه درو گلکی باشه گلکی هاری کاره مینتن اوی نافدا جی نافدا ایدی ام خوینه اکی ام بریاری بدین ما گل پینگاف خواهیتن وقتی ما آلای کردستانی پرلمانی بریار دای اوه ببتا آلای کردستانی دیسا دورو برید محمید دجمه و پاش بو واقع وقتی ما بحثا فدرالیتی گیری دیسا جی دورو برید ما و هنگی صدام سر حکمی بول دجبو بس ابرو که کس ناویجت ام دجی فدرالینه یاد مینت براستی جی همی وقتا مروف مافی خود دیارد کد ام وقتی بحثی مافی چاره نویسید کن ام چه معنی؟ یعنی ملتک بی رین تخاره توی شرعیتا او خوب خود تشتی خود او خوب بریاری سر قدر خوب بداتن جبو بیجی اگر کردا بویتن و هزید و سیاسی هفکار بن از بیجم چه بربست نماینه چه بربست نماینه بس گلک جارا دیتا گوتن مثلا جاب دیره که سیاسی هنم بشیم گشتی ده هیتا گوتن هکر هاتو سنور بو حریما کردستانی هبن ده حریما کردستانی بیدوی بخوین ریتن هکا گلک مازن ترکت اواقو ویگاوی چید بید چنکو هکر چه نبیتن ادگل عراقی یعنی عراق او ویگاوی کو وی شرط گلمت کرد وی شرط درونی نشرت هنگی ام بکوینه بر شرط که ام بجینی دیجی کو شرط چک حل گرتنی بیتن تو بینی ام توشی وی چندی جی بیش بلی شرط درونی او چند ساله ادگلمتی تکرن از بجم عراق نظام عراق هي عن كان وقت بحث بغداد كان نظام بغداد هي عن يعني كيش بغداد كينا عراق ام الظالم كو سباي عراقي ابرو دا كل بردا عشنا گرتن برانبروي هزا پیشمریه خل برانبر داعش گرت و سرکتنا راست دست پیکی نکسه کف مکت بس ماوی که کردا استفاده لهاتا دیدن ام سر شر واهل بوینه دی چوا شر وانا بکین عراق حتی نکه نظام بروجه مقوله بو بری هیامکی هادي عامدي امدي مفاجاه كمازن بو امريكا دوار رجا داكي بله راست مفاجاه مازن ما قد مثل ازاد كان دركت انبار داوي مفاجاه انبار بو حيدر عبادي امريكا متصريح يقول بو وقتك جل نزيك دا رمادي وگرين وقتك يوصل صناهي دستشو تعرف شكي همي كده دستوادا با حيدر عبادي وانا قلت دمك جل نزيك روجاد بيجتن أبدي سأسر في تلفزيون طاقم هكي حتى صالة كاديجي أو الشيان رمادي بيجرينا باشيني بابا امتخلتنا ودرست زور جانا ما مستدائمه برای دیموهایی که بچو هکر جنابه ده پی و کادیموهایی که بید تو شی کرم که سپاس بو به درفته بو ام کرد راستی جی روشکا گل باش داینه و از بجم او خونامه دولت روش بروش يعني زيكي راستيه دبتنو بلا ما او باوري بخوهبت ام بهيزين ام تحقين ام دسر كيفين ما مستعد زور برای اسم آیا طيب زور سپاس بوده که تو میفهم بوی گلمه رو مشتن گفته جه سرفرازیه بینرید مهد هجا سپاسی واجد که بود بله بینرین هجا خوشتوی به چنده هم گشت ندیموهی که خلق ابروکه یا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان حتی مهینو خلق کادیا فی برنامه جیر چاودیری خدای ما زنده بن خاطره